Aba basirikare ubona bipampye birenze biteye ubwoba si Delta Force cyangwa US Navy Series Unit z'Abanyamerika, ntabwo ari Special Force yo mu Burusiya, si Special Air Services y'Abongereza, nta nubwo ari GIGN y'Abafaransa, ahubwo ni Special Force ya mbere y'abarakare bahumuye ku rwego rwo hejuru mu gisirikare cy'u Burundi kwa General Neva, ku masura date ya peti yahariwe guhamura umwanzi ku rugamba, ku mirindi itigisa imisozi y'isi na morali ku by'inshuro nka miliyoni, morali isanzwe y'abasirikare b'Abarundi. Ukibakubita amaso ubabonamo igitinyiro n'ubuhangange buhanitse, ndetse kuri bamwe bashobora kurahira bakirenga bakavuga ko aba basirikare badasa nk'abava mu gihugu cy'u Burundi. Ni abasirikare bongeye kwibutsa ibihugu byo muri Afurika, by'umwihariko byo mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba, ku Burundi bufite ingabo zidasanzwe zibarizwa mu mitwe nayo idasanzwe y'abarakare bahumuye ku rwego rwo hejuru, bityo ngo n'urota kubamenyera agende gake kuko mu Burundi haranyerera. Ni abasirikare u Burundi bwagaragaje kuwa gatatu uko tariki ya mbere z'ukwezi kwa karindwi mu 2026 mu gihe iki gihugu cyarimo kizihiza ibirori by'ubwigenge bishimira imyaka 34 bamaze bigobotoye umukoroni kuva mu 1962. Aba basirikare bagaragaye mu ishusho idasanzwe kandi y'ubuhangange, kuko guhera binjiye muri stade Ntwari byose byarimo biberamo iherereye mu mujyi wa Bujumbura. Aba basirikare utuntu twabo twari dupanze neza mu buryo bwitondewe bitandukanye n'abari bababanjirije. Aba basirikare bagaragaye bambaye ingofero nziza zigezweho z'urugamba zo mu bwoko bwa Fast Helmet, ni Future Assault Shell Technology Helmet. Zikaba ingofero zikoze ku buryo zipfuka umutwe wose w'umusirikare agasigara isura n'amatwi. Zikaba ingofero ziba zikoranye cyitwa Wilcox L4G24 mount, ibiri ku gice cyo hejuru cy'iyi ngofero ahagana imbere hagati. Icyo kikaba igice gishyirwaho night vision goggles ifasha abasirikare kubona mu masaha y'ijoro bidasabye urumuri. Izi ngofero zigashyirwaho utundi tuntu tw'ingenzi cyane nka kamera ibishobora kugenda ifata amashusho yose ku rugamba, ikaba yanashyirwaho itoroshi ryakwifashishwa mu gihe biri ngombwa. Ziriya night vision zari ku ngofero z'abo basirikare b'Abarundi nizo mu bwoko bwa single tube monoclass ANPVS-14. Izi ziba zikoranye agatube kamwe ko kureberamo mu gihe umusirikare ari gukoresha ino night vision mu masaha y'ijoro. Iyi ngofero ikorerwa mu ruganda rw'Abanyamerika rukora intwaro z'ubwirinzi bw'abasirikare rwitwa Ops Core, ariko karite zazo za kabiri zikorerwa muri Israel no mu Bushinwa. Aba bakomando bari bambaye lunette zijya gusa nk'izo mu bwoko bwa Vision Desert Lacoste. Ni lunette ziba zifite icyitwa full perimeter shield, ku buryo ibirahure byazo biba bisa nk'ibyijimye kandi bigahura neza n'amaso y'umusirikare, ku buryo bitangira imyotsi n'imyanda yose yiganjemo ivumbi mu buryo bwuzuye, ku buryo nta nakanya nta gato byacamo bisatira amaso y'umusirikare. Ibaze ko ibi birahure bikoze ku buryo birinda umuyaga amaso y'umusirikare nko mu gihe ari muri kajugujugu y'urugamba cyangwa ari kumanuka mu kirere akoresheje imitaka ya parachute. Izi lunette zinagira lens zo mu bwoko bwa ballistic polycarbonate, ku buryo zitangira fragment z'ubwuma butyaye cyane butumbagira mu kirere mu gihe habaye iturika ry'igiturika nka grenade cyangwa ibindi biturika bigiye bitandukanye ku rugamba, mu kurinda ko iryo turika ryakwangiza amaso y'umusirikare. Ikindi kandi aba basirikare bari bambaye za mask zipfuka umutwe n'isura hose hagasigara ku maso honyine, naho kandi hari za lunette. Urebye neza ku matwi hari ibyo bambaye bimeze nka kuteri zimwe nini cyane z'ama headset. Izi zitwa Active Electronic Tactical Communication Headset. Izi ni zituma aba basirikare bavugana hagati yabo bakumvikana ku rugamba. Ubicunge neza, hari n'utuntu tuva ku matwi yabo twerekeza imbere ku minwa, utuba twita push to talk. Ni nka microphone umusirikare avugiramo, nayo ikiri ku matwi nicyo gituma umusirikare abasha kumva ibiri kuvugwa na bagenzi be. Bose bambaye impuzankano isa nk'ivuguriye cyane igisirikare cy'u Burundi. Bambaye tactical vest cyangwa se bulletproof itangira amasasu ku bice by'agatuza n'inda ndetse n'inyuma ku mugongo. Inkweto za butine zidafite icyo zitandukaniyeho cyane n'izindi, imikandara yihariye cyane kandi iriho twagenewe gushyiraho imbunda no cyane z'amapistoli. Ibiganza byambaye ga bikikiye imbunda zakorewe muri Israel zo mu bwoko bwa TAR-21 bihagarariye Teva Assault Rifle 21 Century. Ni imbunda zo zidakanganye cyane kuko zakozwe hagati mu myaka mu 1995 kugeza mu 2003. Zikaba imbunda ziba zifite imbarutso mu gice cy'ahagana hagati naho ikibuno cyazo ndetse n'ahagenewe gushyirwa magazine byo bikaba mu bice by'ahagana inyuma. Gusa ntabwo tugiye kuganira kuri aba basirikare kuko bo bisa nkaho igitinyiro cyabo ari gito cyane ugereranyije n'intwaro z'urugamba u Burundi bwamurikiye muri ibi birori mu buryo bwuzuye, kuko ibyo byonyine byakanze abanzi bose b'u Burundi barahaba biteye ubwoba. Niba ari ubwa mbere wari wisanze ku muyoboro mugari byegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi sinzima dutuye. Ndi
Aime Christian. Ikaze. Nukuri biteye isoni n'ikimwaro ku muntu w'umugabo ugera mu gikorwa cy'abakuze ugahirika isegonda rya mbere, irya kabiri ugahita umanika amaboko bigitangira. Alalala, ubu mwaye pe. Ni ikimwaro kijya kungana n'igiterwa no kugira ingano idashimishije y'ubugabo. Ibi bibazo biremereye benshi muri iyi si, ariko ikiza hari ababifitiye ibisubizo birambye. Aha ni muri Bibliatis, abahanga bemena amategeko bavurisha imiti yizewe ituruka muri Leta z'Ubumwe za Amerika no mu bihugu by'i Burayi, kandi ikaba imiti igaragaza impinduka ku wayikoresheje wese mu gihe gito gishoboka kiba kibarirwa mu masaha. Aba bifashisha imiti yujuje ubuziranenge nk'iyitwa Fertility Tablet, ikiza burundu kurangiza vuba no gucika intege mu gihe cyo gutera akabariro. Kuri wowe ufite ikibazo kinanga zawe zacitse amazi cyangwa zabaye ibihuhwe, zisubira ku murongo kandi zikagira imbaduko, uwamenye Bibliatis atandukana n'ingaruka zose yatewe no kwikinisha, kubura ubushake, abyumva mu migani, agakira burundu indwara nka kanseri ya prostate irangwa no kwishimagura ku bugabo, kumva udusonga dutera ku busabo bw'inanga, kwihagarika amasohoro, guterwa n'uduheri ku bugabo n'ibindi. Ubyumve neza ko muri Bibliatis dufasha abadame batagira amavangingo n'ububobere, abazahajwe n'ama-infection ndetse n'abatagira santima. Isibye kuba imiti yacu tuyigusangisha aho waba uri hose mu gihugu cy'u Rwanda, niyo waba uri mu bihugu bya kure, iyo mu mahanga tuyikugezaho kuko dukorana na DHL ndetse n'iposta. Kemura icyo kibazo cyakuzahaje, uduhamagare cyangwa se utwandikire kuri nimero uri kubona muri screen yawe. Dukorera mu mujyi rwagati wa Kigali mu nyubako ya Mike kuri floor ya mbere mu cyumba gifite nimero 23. Aho ni waba ararembejwe n'abajura, wikeka inyatsi ku buryo ntacyo ukora ngo kiguhire, mufitanye amakimbirane mu muryango, ukeka ko umugabo cyangwa umugore wawe yaba guca inyuma, nuhirwa mu rukundo, wabuze umukunzi cyangwa urubyaro, naho utageze waka kazi ariko warakabuze burundu. Igisubizo cy'ibi byose ni Muganga Ruti, ushyira iherezo ku bibazo byajujubiza ubuzima bwawe. Muganga Ruti atanga umuti ugarura ibyibwe, agatanga umuti urinda abajura burundu, umuti ugaragaza abagabo n'abagore bacana inyuma, agashyira igitinyiro ku muntu cyangwa ikintu runaka, agakiza burundu inyatsi n'ibijyanye nazo, agatanga igihano ku wahemukiye undi. Ndetse uyu muganga anatanga umuti ku bakobwa babuze abagabo n'umuti ku babuze urubyaro, agatanga umuti ku babuze akazi burundu, akanavura burundu amarozi y'amoko yose. Muganga Ruti agukoraho rikaka aho waba uri hose mu isi. Icyo usabwa ni ukumuhamagara cyangwa ukamwandikira kuri nimero uri kubona muri screen yawe. Muri ibi birori umwanya ugezeho kwerekana ibitwaro by'urugamba bibitswe n'igisirikare cy'igihugu cy'u Burundi. Muri stade Ntwari hinjiyemo umurongo utari muremure cyane w'imodoka by'urugamba bimeze nk'ibifaru mu buryo bwuzuye. Ibi bifaru u Burundi bwagaragaje byitwa WZ-551. Ni ibifaru by'intambara bikorwa n'uruganda rwo mu Bushinwa rukora intwaro z'urugamba rwitwa China North Industries Corporation, bihinwamo ijambo rigufi Norinco. Ni rumwe mu nganda zikomeye ku isi hose mu gukora intwaro zirimo imodoka birwana ku rugamba, ibifaru, intwaro za rutura zo ku butaka z'ama artillery ndetse n'intwaro z'ubwirinzi bw'ikirere. WZ-551 ntabwo ari igifaru mu buryo bwuzuye nk'uko wumva tank cyangwa blende, ahubwo yo ni ikimodoka cy'umutamenwa gishobora kurwana ku rugamba icyarimwe, kikaba cyanatwara abasirikare ku mirongo y'imbere y'urugamba. Mu rurimi rw'icyongereza babyita ngo ni infantry fighting vehicle. Ikimodoka kiba gipima toni 15 n'ibiro 800, kikagira uburebure bwa metero 6 na santimetero 63 bwo kuva inyuma werekeza imbere, ubugari bwa metero 2 na santimetero 80 n'uburebure bwa metero 2 na santimetero 80 bwo kuva hasi ugana hejuru. Ni ikimodoka kigendamo abasirikare batatu barimo shoferi, umurashi ndetse na komanda. Inyuma hakabamo umwanya wanagendamo abasirikare 9 n'intwaro zabo z'urugamba. Mbere yuko dukomeza ariko nyemerera mwibwirira inkuru nziza ku batura Rwanda ndetse nabo mu bihugu by'abaturanyi. Ndabizi abacuruzi benshi baracyagurwa no gukoresha IBM muri mudasobwa bitewe nuko bibasaba ubumenyi bikanabasaba igishoro cyo kugura imashini yo kubikora. Ariko se wari uziko hari agakoresho kameze nka telefone kajyamo IBM kandi kagasohora resi ako kanya? Bivuze ko bitakiri ngombwa kubanza kwiga mudasobwa, cyane ko aka gakoresho kanahendutse cyane. Ubyumve neza ko kanafasha mu kubara ibyacurujwe byose ndetse no mu bindi bikorwa bigiye bitandukanye. Iyi ni POS ntoya igendanwa ndetse n'ahandi wayisanga muri uru Rwanda uretse muri Prime Core Electronics. Iduka rya mbere mu Rwanda ricuruza ibikoresho by'ikoranabuhanga ku giciro kinogeye buri wese. Aha ni usanga mudasobwa z'ubwoko bwose kuva ku ntoya z'abanyeshuri, izo gukoresha mu kazi, iza MacBook kugeza no kuzama gaming zifite ingufu ziremereye cyane.
ndetse bakagira n'ama desktop y'ubwoko bwose, bakagira accessoires z'imashini nk'imigozi zicaginga, keyboard na mouse by'imigozi cyangwa wireless, n'ama stand ndetse n'ama bags z'ama laptop byiza cyane kandi bitaboneka ahandi hari hose muri uru Rwanda. Dukorera mu mujyi wa Kigali mu nyubako ya Town Center Building TCB munsi ya Makuza Peace Plaza. Ku bindi bisobanuro ushobora kuduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri WhatsApp yacu kuri nimero uri kubona muri screen yawe. Izina WZ-551 bihagarara ijambo ry'igishinwa Wuzhuang, bisobanura ikimodoka kirwana ku rugamba. Iki ni igifaru kigendera ku mapine 6 manini kandi akomeye yahariwe kugenda hatagendeka. Imbere hacyo hakozwe n'ibyuma by'imitamenwa bikoze mu buryo busa nk'uberamye cyane ahagana hasi, kikagira utudirishya tubiri imbere duto cyane twifashishwa n'umushoferi ugitwaye areba imbere ye, ndetse utwo tudirishya tukagirwa n'ibirahure by'imitamenwa bidatoborwa n'amasasu cyangwa fragment z'ibiturika nka grenade. Ndetse iki gifaru cyose gikozwe nacyo mu byuma bikomeye by'imitamenwa ku buryo ku rugamba nta sasu ryabasha kukinjiramo gutyo gusa cyangwa ngo gihungabanywe n'ibiturika byoroheje. Ubyumve neza ko iki gifaru kiba kinafite icyitwa turret, ni igice cyo hejuru kiba kiriho imbunda nini cyane kandi ibasha kwikaraga kikareba muri buri ruhande rwose rw'iki kimodoka vuba cyane bishoboka. Aha rero haba hanakoranye imbunda ya machine gun yo mu bwoko bwa 12.7 mm heavy machine gun, iyibarizwa mu muryango w'izitwa caliber automatic weapon. Zimwe zirasa amasasu 450 kuri 600 mu munota umwe gusa kandi karasa mu ntera ya metero 2000 kure yazo. Hari nubwo mu kimbo cy'iyi machine gun haba hari ikibunda cya rutura cyo mu bwoko bwa Headgear KBA 25 mm automatic cannon. Iki ni ikibunda cya rutura kirasa ibisasu bisaga 150 mu munota umwe gusa kandi kikabirasa mu ntera ya metero 5000, kikagira amasasu aremereye ashwanyaguza byo kurimbura inyubako, trenches cyangwa ikimodoka cy'urugamba. Kimwe mu bigira iki kimodoka cy'urugamba ikidasanzwe nuko kitagenda ku butaka gusa, no mu mazi kiragenda kuko kibasha kwambuka imigezi n'ibiyaga bidakanganye. Ubyumve neza ko ibi bifaru bigira icyitwa water jet cyangwa se propellers, ni nka moteri y'ubwato ariko ibikoranye n'iki kimodoka mu bice by'ahagana inyuma. Iyi propellers ikikaraga n'imbaraga nyinshi maze bigasa nk'ibisunika amazi inyuma, ibyo bikabyara ingufu zisunika imbere iki kimodoka mu gihe kiri mu mazi. Iki kimodoka kinagira trim van, ibyuma bijya gusa nk'amababa biba biri kuri iki kimodoka mu mpande zabyo mu buryo bugoye ko wabibona biri ku butaka. Ariko iyo biri mu mazi iki kimodoka cyegura ibi byuma bigatuma kibasha kureremba hejuru y'amazi, amazi nabashe kukirengera. Iki kimodoka gikoze mu buryo bwihariye cyane bwitwa modular design. Ibi bishatse gusobanura ko kiba gishobora gushyirwaho ikintu runaka cyangwa kigakorwamo ikindi runaka maze kigahindurirwa imirimo ku rugamba. Muri make gishobora guhindurirwa byose havuyemo umubiri wacyo, moteri ndetse n'amapine. Ibi byitwa one base multiple jobs. Nk'urugero, bitewe n'ukuntu iki kimodoka cyapanzwe, gishobora kuba APC Armored Personal Carrier. Iki gihe kiba cyabaye nka bisi itwara abasirikare ku rugamba ndetse n'intwaro zabo. Muri make kiba cyagizwe icy'ubwikorezi gusa ariko ku mirongo y'imbere y'urugamba. Kiba cyanagirwa IFV Infantry Fighting Vehicle. Iki gihe rero kirwana ku rugamba kuko kiba cyanashyizweho za mbunda nakubwiye mu kanya, icyarimwe kandi kikanarwana kinatwaye abasirikare imbere kibavanya ahantu hamwe kibajyanye ahandi ku mirongo y'imbere y'urugamba. Hari nubwo kigirwa PTL-02 anti-tank version. Iki gihe iki kimodoka kiba cyabaye urunyamaswa ku rugamba. Iki gihe iki kimodoka kiba cyashyizweho urubunda rwa rutura ruba rwabasha kuba rwarasa ibisasu byarimbura bya burundu ibifaru by'urugamba. Iki gihe bwo iki kimodoka kiba cyabaye kibi ku rugamba mu buryo bwuzuye. Ubyumve neza ko iki kimodoka gishobora gukora ubutasi ku rugamba cyifashishije za kamera n'ibyiyumviro by'ikoranabuhanga, za sensors ndetse n'uburyo bwo kwinjira itumanaho hagati y'abasirikare bari kuvugana hagati yabo binyuze ku byombo. Ku manywa cyangwa nijoro kiba cyakora akazi kuko gikoranye night vision ituma kibona mu masaha y'umwijima, kikabona ubushyuhe bukiri hafi bwose by'umwihariko bw'abantu n'ubw'ibinyabiziga, ndetse kikabasha kuba cyarasa kiri no kugenda icyarimwe. Mu muhanda kigenda ku muvuduko wa kilometero 85 mu isaha, naho mu mazi kikagenda kilometero 7 mu isaha, ndetse kikabasha kugenda mu byondo, mu micanga, mu mabuye, imisozi n'amashyamba. Muri uku kwerekana intwaro z'igihugu mu birori by'ubwigenge ku nshuro ya 64 mu Burundi,
Indi ntwaro yagaragajwe ndetse ikanavugwaho cyane n'abayemusi barimo bayobora ibi birori byose ni igitwaro kigizwe n'iminwe ine y'imbunda za machine gun zose zishamikiye hamwe. Iki kibunda cyitwa ZPU-4 ni intwaro ikoranye machine gun enye zirasira hamwe zaremeye guhangana n'intwaro z'ikirere zirimo amakajugujugu y'urugamba, amadrone n'indege z'indwanyi zigurukira ku butumburuke buto hafi cyane y'ubutaka. Ijambo ZPU ni impine y'interuro ndende y'Ikirusiya ivuga Zenetania Premiotania Ustonavika, bisobanura mu Cyongereza anti-aircraft machine gun mount, naho 4 irengaho isobanura iminwe ine y'imbunda ikoranye n'iyi ntwaro. ZPU ni intwaro y'ubwirinzi bw'ikirere yakozwe guhera mu 1945 ikozwe n'Uburusiya nyuma gato y'intambara kabiri y'isi yose. Isibye kuba ikoranye machine gun enye, iyi ntwaro inabasha kwikaraga ikareba muri buri ruhande rwayo rwose, ikararamishwa mu kirere cyangwa se ikaba yarebeshwa mu bice byo ku butaka. Ni intwaro itagira moteri nk'ibindi bifaru, ahubwo ishyirwa ku mapine ane ikaba yakururwa n'ikindi kimodoka cy'urugamba mu gihe iri kwimurwa ivana ahantu hamwe yerekezwa ahandi. Ifite uburebure bwa metero 4 na santimetero 50 bwo kuva inyuma ugana imbere, ikagira ubugari bwa metero 1 na santimetero 70, ikagira uburebure bwa metero 2 na santimetero 10 bwo kuva hasi ugera hejuru. Naho iki gitwaro cyose kigapima toni 1 n'ibiro 800. Ubyumve neza ko iyi ntwaro ikoranye machine gun enye zo mu bwoko bwa 14.5 mm KPV heavy machine gun. Ni machine gun zakozwe n'Umurusiya witwa Semyon Vladimirov, ariyo mpamvu yitwa KPV kuko bihagararira interuro y'Ikirusiya ivuga Kurapiniko Kalibani Primiyot Vladimirova, bivuga Vladimirov large caliber machine gun. Ikaba yaratangiye gukoreshwa mu 1949, ikaba machine gun irasa amasasu yo mu bwoko bwa 114 mm cartridge abasha kugenda ku muvuduko wa metero 1000 mu isegonda rimwe gusa, kandi akaba yabasha kwitura mu ntera ya metero 2000. Buri imwe muri izi machine gun irasa inshuro byibura zirenga 600 mu munota umwe gusa, bivuze ko zose zirasiye hamwe ari enye zirasa inshuro zirenga 2400 mu munota umwe gusa, kandi ayo masasu yose akagira ubukana buremereye cyane ku rugamba. Ni intwaro ikoreshwa n'abasirikare bane barimo komanda uyobora ibikorwa byose by'iyi ntwaro, hakabamo umurashi ubukurura imbarutso, hakabamo assistant gunner wunganira umurashi. Uyu akazi ke ni ukuyobora umurashi ahari ibipimo byo kurasa by'umwihariko mu gihe biri kugenda ibyo bipimo, ndetse akamwunganira mu gukemura ikibazo cyose cyaba kuri iyi ntwaro mu gihe iri kurasa. Uwa kane ni loader ubupanga chain z'amasasu muri iyi ntwaro vuba vuba kugira ngo ikomeze kurasa ubudahagarara. Ni intwaro yumvikana nk'ikanganye ariko kuko yahariwe guhanura indege. Ushatse wavuga ko izi ntwaro zakagombye kuba zaratawe mu ngarane y'isi rwose, kuko uyu munsi indege z'intambara zikoze ku buryo ziba zihuse kandi zifite utumaninyeri tw'urugamba ku buryo iyi ntwaro itashimaho rwose. Ni indege zikangwa gusa n'intwaro zigezweho zirinda ikirere, zimwe zirasa misile z'imigi kandi nabwo zikanagira amaradari azibona zikiri kure cyane mbere y'uko zinjira mu matware, kandi izi ntwaro zo nizigira amaradari. Indi ntwaro yahagaragarijwe isa nk'ikanganye ni yitwa 2B9 Vazileki 82 mm automatic motor. Ni ikibunda cy'Umurusiya cyatangiye gukoreshwa mu 1970. Ni intwaro yaremeye kurasana imbaraga nyinshi kandi ku muvuduko wo hejuru. Iryo jambo Vazileki ryumvikana muri iryo zina ni Ikirusiya gisobanura cornflower, ni ubwoko bw'indabo. Iyi rero ni intwaro yakozwe n'igisirikare cy'Uburusiya mu gashami gakora intwaro kitwa Central Research Institute for Precision Machine Building. Ubundi intwaro nk'izi za mota uzumva benshi bazita ngo ni morutsiye. Ni intwaro zishyirwamo ibisasu cyangwa ibiturika maze zikabitumbagiza zikabinaga ahantu kuri cyane hashoboka, bikaba ibiturika biba byashyira hasi nk'igikuta cyose cy'inzu, trenches, hamwe abasirikare bitsimba bari kurasana ku rugamba haba hasa nk'imiferege cyangwa hameze nk'igikuta kigizwe n'imifuka y'imicanga na sima. Iyi ntwaro iba yashyirwamo igisasu ikakirasa ikongera igashyirwamo ikindi gutyo gutyo, ariko iya Vazilek yo irihariye cyane kuko ibasha gushyirwamo ibiturika bine icyarimwe ikabirasa inkurikirane ku muvuduko wihuse mu buryo buri automatic. Ni intwaro irasa ibiturika byo mu bwoko bwa 82 mm mortar bombs. Ikaba intwaro iba yarenza igiturika umusozi muremure ikagita inyuma yawo, kandi ikabasha kurasa byibura inshuro zirenga 100 mu munota umwe gusa. Ikabasha kuba yahamya ibipimo biri mu ntera metero 4200 maze yose igapima ibiro bigera kuri 630. Ubyumve neza ko Uburundi bwanagaragaje indi ntwaro ijya gukora kimwe nk'iyi ariko bitandukanye cyane mu ikoranabuhanga rya gisirikare. Yo yitwa D30 122 mm two-head howitzer.
Ikibunda cya rutura cyo ku butaka cyakozwe no mu Rusiya guhera mu myaka yo mu 1950 maze gitangira gukoreshwa mu 1963. Ni imwe mu mbunda z'inyembaraga ku rwego rw'isi yose muzo muri ubu bwoko. Ni imbunda bishobora guhindukizwa ikareba muri buri ruhande rwose, ibyitwa 360 degree rotation. Ni imbunda ipima toni 3 n'ibiro 200. Ikaba imbunda ikoreshwa n'abasirikare 8 bose baba bakora bunganirana. Ikarasa ibiturika byo mu bwoko bwa 122 mm explosive shells, kandi ikabirasa mu ntera kilometero 15 kure yaho biteretse. Ikanabasha kurasa inshuro ziri hagati y'10 na 15 muri buri munota, ariko ikarasa amasasu aremereye my friend, ku buryo igisasu kimwe giterura imodoka y'urugamba kikayubika. Ibi bisasu hari n'ababyita ngo ni rocket assisted projectile ammunition. Inyuma y'izi ntwaro iherekanwe n'indi ntwaro y'igitinyiro cyinshi ku mirongo y'imbere y'urugamba yitwa Type 63 107 mm multiple rocket launcher. Intwaro izwi cyane mu isi yose yanditse izina mu kurasa za rocket ku muvuduko wo hejuru. Ni intwaro yakorewe mu Bushinwa mu myaka ya 1950 itangira gukoreshwa mu 1963. Ni intwaro irasa za rocket 12 ku muvuduko wo hejuru mu buryo bwa automatic. Ubyumve neza ko ari intwaro ifite tube 12 zijyamo rocket 33, buri murongo ugizwe n'amatibe 4. Buri tibe imwe igashyirwamo rocket ya 107 mm ireshya na metero imwe na santimetero 30. Iyo rocket igapima ibiro 19, ikaba rocket iba yahamye igipimo kiri mu ntera metero 8. Iyi ntwaro biroroshye kuyikoresha, biroroshye kuyitaho, kuyimura biroroshye, iranahendutse ku isoko ry'intwaro, gusa nayo irasa ku ntera ntoya bishoboka. Muri uku kurata intwaro, abarundi banagaragajemo intwaro zitwa BM21 Grad 122 mm multiple rocket launcher. Intwaro isa nkaho ari mukuru w'imwe tumaze kuvugaho mu kanya. BM21 ni imwe mu ntwaro izwi hose mu isi hose kuko inakoreshwa n'ibihugu birenga 70 hirya no hino kuri uyu mubumbe. Ubyumve neza ko intwaro zo muri ubu bwoko hakozwe zirenga 100,000. Ni intwaro zakozwe n'inganda z'Abarusiya mu 1963. Iyi ni intwaro irasa za rocket 40 inkurikirane kandi ku muvuduko wo ku rwego rwo hejuru. Kikaba ari ikimodoka gifite amatibe inyuma arasa izi rocket. Kikaba ikimodoka kigendera ku mapine 6 kuri buri ruhande. Ni intwaro ibasha guhindukira ikareba muri buri ruhande rwose bidasabye ko imodoka y'ubwayi ikata. Iyi ntwaro yo irasa rocket zireshya na metero 2 na santimetero 47. Imwe igapima ibiro 66 kandi ikabasha kuba yaraswa ku ntera kilometero ziri hagati ya 20 na 50. Mu gihe ibyo birori byarimo biba hejuru ya stade Intwari rwagati Bujumbura, harimo hakatakata indege zo mu bwoko bwa kajugujugu z'urugamba, nazo zari muri iyi myiyereko mu buryo bwuzuye. Ni indege zo mu bwoko bwa Mi-24. Duheruka no kuzivugaho mu biganiro byabanje, nabyo kandi biri kuri iyi channel uri kureberaho kino kiganiro. Ni naha dusoreje ikiganiro cya none. Wibuke kudusangiza igitekerezo cyawe unyuze muri comment. Niba ari ubwa mbere wari wisanze kuri uyu muyoboro mugari byegeranya mu Rwanda, icyo usabwa no gukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi sinzi madutoye. Ndi Aime Christian. Naho ubutaha.